on the beat. Hivi ataturudia kweli? Huyu Yesu ataturudia kweli? Ataturudia kweli? Tunayoyatenda yampendezi yeye? Ataturudia kweli? Huyu Yesu ataturudia kweli? Ataturudia kweli? Tunayoyatenda yampendezi yeye? Naiona siku ya mwisho ikifika, janamuni sote twaenda. Huyu Mola na tushamkosea, amri zake 10 na tushazilenga. Tafakari ile siku ikifika, ni njia gani nawe utaifuata? Alafu kumbuka kuna moto milele, na pia kuna uzima wa milele. Hebu jiulize, akishuka utaenda naye kweli? Jiulize, amekuandika viganjani mwake. Akishuka utaenda naye kweli? Amekuandika viganjani mwake. Hivi ataturudia kweli? Huyu Yesu ataturudia kweli? Ataturudia kweli? Tunayoyatenda yampendezi yeye? Ataturudia kweli? Huyu Yesu ataturudia kweli? Ataturudia kweli? Tunayoyatenda yampendezi yeye? HK International. Shukrani zangu kwa muda huu, naomba niwape yaliyo moyoni. Samahani salamu wa Kristo wenzangu, naomba mnipe dakika 3. Hivi kwa nini una namba za pochi kwenye kuta za kanisa? Tena kwa nini wenye suti ndio mbele na maji kwenye vichupa? Kama ni kweli makanisa ya sasa yamekuwa biashara, nimekumbuka wanaotoa ushuhuda na wao pia wanalipwa. Naomba kumbuka, amekaribia kuja kuchukua walio wake. Naomba kumbuka, amekaribia kuja kuchukua walio wake. Hivi ataturudia kweli? Huyu Yesu ataturudia kweli? Ataturudia kweli? Tunayoyatenda yampendezi yeye? Ataturudia kweli? Huyu Yesu ataturudia kweli? Ataturudia kweli? Tunayoyatenda yampendezi yeye?